Shalom, Horas Mabata Ranupan, Bapa, Inang, Pemuda, Sonai Nyombah Nami, Sekolah Minggu, Nadop Sirsir Bani Yanantabei, Sihol Mandihuti, Kebaktian Minggu berbahasa Simalungun secara live streaming IGKPS Padang Bulan. Gorandi Minggu Ta Sadarion, Aima Minggu Pasapulusiakon, Dop Trinitatis, dengan topik Mingguanta Manramotkon Budaya. Diar Bapak Hinang Hita Ganupan, Paimai Puka Hita, Kebaktianta, Diar Hita Marondo Subani Tuhan, Mangindo Pasu-Pasu, Asehibere Hita, konsentrasi, malas niuhur, laho mandihuti, ibadah tasadarion, yo tanghanami Hita Ganupan, secara pribadi laho marsat teduh. Amin. Riap ma hita jongjong, pasirsir hitama dirita laho mamuji pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas gorani ne bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondui napasing sitopalangit pakon tanoon. Amen. Anjahan alaho salpudo dunia on apa rosuh-rosuh ni. Tapi si horjahon rosuh ni nai bata. Totap do rosi sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham naibata Bapa na itandahan nami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Iparentahkon hamdo marhite tonduimu napasing. Ase mardame hanami pakon hasoman nami. Tanda ni na tongon hanami marhapor sayaon hubamu. Halani ay totap maham marianan itongah-tongah ni tupuan namyon. Ase tongtong hanami gokdamei. Jana marparsauran na orot pakon ham, sonai homa age pakon hasoman nami. Balosi hamma tonggo nami marhitewan anakmu Tuhan Yesus Kristus, sibuan damein. Amen. Hundulma huria. Pasirsir hita dodingta, nalaho mamuji pasangap konguran ni Tuhanta, Bani doding haleluya nomor 207, ayat sada, 2 pakon ayat tolu, bereham hatorangan, hapentaran mangarusi hatamu. Amen.
tuah ganup hita, namambahen Jesus arihanin. Ambit say tongtong rahita, martenger ni uhur bani Tuhan tay. Doding kon hita ayat patoluhon. Riap ma hita jongjong, martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata parholong atei hubani haganup jolma. Isuru hamdo hanami manaksihon holong, hasitongan apa hapitoranmu bani goluh nami i dunia on. Tapi gatido hanami lang manjalo hasoman nami jolma, songon panjalomu huban nami. Masado itongah-tongah nami sikap napaidah-idah bohi, apa si tonggor jumbak. Age idegara nami pe, idopakon hanami do, pamolah-molahan halani agama, suku aparas. Ham Tuhan, maidop ma uhurmu mangidah hauhuron pakon pangabak nami, dopak hasoman nami jolma. Pargogohi hamma hanami, ase sisada uhur laho pataridahkon holong pakon pajongjongkon, hasitongan apa hapitoranmu. Patalar hamma kuasani holongmu huban nami, pakon hubani hasoman nami, nalape manandaham. Ase lambin itanda jana iahap kon hanami holongmu, nalang paidah-idah ICP ilobemu. Sorap kon hamma tondui napasing ban nami, ase ibagas putih ni uhur, borsih ni pikiran nami, marpar sauran pakon haganup jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan, anjaha sipalua hanami, jalo hamma hanami, anjaha sasap hamma dosa namiin. Amen. Tangar anjaha haporsai hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ondo ibahen naibata, makop-kop hita, gabe dosa do iya, nasomananda dosa. Ase gabi hapitoran ni naibata hita, ibagas iya. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halani ai, pataridohkon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabau. Amen. Hundul ma huria. Paima manaksihon hata hapor sayaon, ase mandoding hita use humbani doding haleluya nomor 230 ayat sada das subani ayat 4. Sai ijalo Yesus indo pardosa natarilu. Oh
nakahoin ipindahi si permahan. Bujuran do Jesusin mengindahi si pardosa. Dodingkon hita ayat 40. Riap mahita jongjong, saksihon hita ma hatahapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogo na sotarimbang na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni naibata na sasadain, Indo Tuhanta na tidubukon ni si Maria sanggah nape haliaban marhite tonduy na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus ipar silangkon matei anjaha itanom turun hunagori toru mulak manggolu humbani na matei bani ari patuluhon naik husurga anjaha hundul isyamuni naibata bapa pargogo na sotarimbang in hunjai ma ia mulak magira lao manguhumi halak na manggolu pakon nadop matei. Au porsaya bani tondui na pasing bani kuria parsadaan nama pasing in parsauran ni sagala nama pasing bani hasasapa ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul ma huria. Shalom ma hubata haganuban. Selamat hari Minggu, selamat mendihuti kebaktian live streaming Hun GKPS Padang Bulan. Terlebih Bani Nasyam, Bapa, Inang, Naposo, Sonai Homa, Danak Dami Sekolah Minggu, Naon Ope Ongga mendihuti kebaktian Hun GKPS Padang Bulan. Selamat hari Minggu ma Bani Nasyam. Bapa, Inang, Mala suhurta, terlebih Bani Pakasomani Tuhan, Bani Goluta, Genupari, terlebih Bani Hasomata, Naibere pertambahan usia, Bagasa Minggon, Aima mulai tanggal 12 Oktober Dasubani 10 Oktober 2020, 12 Oktober Aima Elserina Mawar Hati Boru Sembiring, 10 Oktober Inang Santriana Girsang, Imam Teofan Girsang, Pakon Grace Girsang. Tanggal 14 Oktober Inang Luciana Eva Damanik, Inang Samas Paulina Lumban Toruan, Sefaca Saragih, Raflesia Girsang, Pakon Joyce ID Sinaga. Tanggal 15 Oktober, Bapak Samas Raymond Toto Simanjuntak,
Pakon Derti Saragi. Tanggal 16 Oktober, Bapak Jepri Masken Oktopito Damanik, Bapak Sama Suandris Pindopurba, Pakon Bapak Ronald Damanik. Bani tanggal 17 Oktober, Aima Bapak Petrus Barna Putra Purba. Tanggal 10 Oktober, Bapak Inang Tomu Murniati Sibarani, Bapak Alboin Saragi, Pakon Jael Dosman Sinaga. Panjang umur ma, ya tonah nami Banesyam, hidup berkelimpahan diberkati oleh Tuhan. Ting-ting si pamasaon, Pakon nanduk masa, Bani Kuriat tagi kapes parang bulan, na perlobe aima pertonggoan, tetap doya dongkon hita secara live streaming, Bani tanggal 20 Oktober, Ipukah pukul 10.30 WIB, suhut bani pertonggoan aima sektor obat. Si pertugas perambilan Bapak Situa Jesri Purba, para agenda Pakan Pendoding Bapak Situ Abdi Hulu, singers Bapak Rak Mulia, Pakon Bapak Edward Saragi, pemusik Almendo Simbolon, Tonggo Syafaat Bapak Samas Raymond Simanjutak. Namang ihut Bani hari Kamison 22 Oktober 2020, Yerongkon hitado sermon sekaligus mai siluk sermon Yerongkon hita homa rapat majelis jemaat. Bani sermon aima manakasi si basaon untuk tanggal 25 Oktober 2020. Bani rapat majelis ta rong piga agenda na lau si sahab kon hita terlebih mai persiapan Natal, program sidalan kon sadalan hujon mengarap hanami secara khusus bani hita haganupan majelis jemaat asa memberi panorang untuk mendihuti sermon pakon rapat majelison. Namangihut barita pusok nihur. Doma marujung golu inang simatua Bapak Jamurdin Sinaga hun sektor ronom Bani Selasa 12 Oktober 2020 jana dumai suankon Ilau Kapur Kabupaten Karo. Namanghihut Doma marujung golu Bapak Situa Eno Simbolon, si matuani Bapak Arbanu Sinaga hun sektor Tolu sektor Betani. Bani Rabu 10 Oktober 2020 jana dumai suankon Bani Jumat 16 Oktober 2020 rumah duka i Pematang Siantar. Tetap do informasi on hanami hubata haganupan naman dihuti kebaktianon tentang perkembangan awas COVID-19 sia jana berdasarkan data baga seminggon martambah do bilangan na terinfeksi COVID-19 sia baik mai tingkat Provinsi Sumatera Utara, Naihoma, Kota Mandia Medan. Bani provinsi anggoi rata-rata per hari, bahani 75 halak per hari, nah terkonfirmasi positif. Bani Kota Medan 30 halak per hari. Sadalan hujai, tetap mah hitam mandalankon protokoler, nadumai tetapkan pemerintah, menjaga jarak, menggunakan masker, jana gati memburi tangan. Jana pasingat kanami hubata, anggap emak satu hita udarat bani lingkungan, ase tetap waspada mahita. Mengenai ting-ting perduiton, boy tonggor hita bani grup W sektor, mana tawadong koreksi bani laporan keuangan, nadumai pasir sir bendahara Kuria, boy padas langsung bani PMJ atau P Bendahara Kuria. Nama ting-ting tabani saminggon, shalom, selamat hari Minggu, martonggo maita.
Terpuji maham Tuhan, naduma memberi haguluhon benami, marhite anakmu Yesus Kristus, naduma mate mangkop-kop dosa nami, hanami namar dosa, nalau bani hamatean sadokahni dokahni, tapi marhite anakmu Yesus Kristus in Tuhan, pabakit hamdo hanami bani hagenupan dosa pakon hagaleokon nami. Terpuji maham Tuhan. Terpuji maham Tuhan, halani hidup pakon holong niatemu, boy ope hanami markebaktian bani sadarion. Ibagas nasihat, hun GKP Parang Bulan, sonai homa hasoman nami naman dihuti, baik melalui YouTube maupun Facebook Tuhan. Persaya doa nami seng halani gogoh, tapi halani pakasomani mudai Tuhan huben nami haganupan. Bapa nai surga, terpuji mam homa bani saminggon, bani haganup, pakorjaan nami, bani haganup, aktivitas nami, hamdotong memberi haguguhon, memberi pasu-pasu huben nami Tuhan. Bapa nai surga, mangahap doa nami huma hubamu Tuhan, ibagas hagaliokon, pakon keleman-keleman nami hagenupan, gatihan nami merabu bagas dosa Tuhan. Dosa baik pikiran, pengabak, pakon perlahon nami lobemu, halania Tuhan, marpanganju maham, sasap ham dosa namin Tuhan. Beri ham haguguhan huben nami Tuhan, asiboy melawan tahi-tahi ni sibolis. Ibaga seminggu ke depan, bulan depan, dan seterusnya Tuhan. Asi tong-tong songon nai harus ukon muin ma Tuhan, gulu nami hari-hari. Bapa, sonari, Indus kon hanami matonggo nami hanami hubamu, tarubi mai bani hasoman nami, nadoma ibereham pertambahan umur hubani sedia Tuhan. Hama tetap memberi kesehatan hubani sedia, berkati pekerjaan sebagai AHP sedia Tuhan, andoa tetap bani pertambahan usiaon, lambin dokani lambin roh, tuguh niha persayan nahubamu Tuhan. Lambin mangahapkon malas uhur nahubamu Tuhan. Ibagas keluarga sedia pe Tuhan, hama tontong campur tangan. Ase bui menjadi keluarga namar habiaran nahubamu Tuhan. Ibagas niumbah nami, ibagas persikolahan, ham memberi hapentaran Tuhan. Bapa nami na surga, martonggoro hanami hubani ubamu, bani program kuryamu GKP Parang Bulanon, bani hari Kamis, yadong kondo sermon sekaligus rapat majelis, bani persiapan Natal pakon nalegan Tuhan, program nalegan. Ase hamma nabastu bani acaran Tuhan, baik mai jaringan na pergunaan hanami melalui Zoom meeting. Ase boy mardalani bagas nadiar. Sonaya homa haganupan majelis jemaatmu GKP Parang Bulan Tuhan. Ase memberi uhur, memberi pikiran, bani sermon pakon rapat majelis on Tuhan. Bapa martonggodo hanami bamu, bani piga-piga keluarga ni hasoman nami, na ibagas pusok ni uhur. Mengharap hanami bamu Tuhan, seham matongtong memberi apoh-apoh hubani keluarga on Tuhan. Hamdo pagajaban sedia, jana hamdo pangapoh natar sulur Tuhan. Halanya Tuhan, ondo subamu ma dua keluarga na ibagas pusok niuron hubamu Tuhan.
Bapa martonggodo hanami bamu bani sadarion bani orang tua nami na lansia na ibagas hatuan sedia Tuhan hama tongtong mempergogohi sedia Tuhan bere kesehatan marugukon hapor saya dan sedia Tuhan hasipe secara fisik sedia lemah Tuhan tapi mengarap hanami bamu pertondian sedia lambin rotuguh ni bamu Tuhan. Bapa nami na surga, bani pertonggon nami pe hari Jumaton Tuhan, yondoskon hanami bamu, terlebih bani hasoman nami sektor opat, nama hasubutkan pertonggonon Tuhan. Ibagas persiapan demi persiapan sedia, asih hama tongtong meramutkan sedia Tuhan. Asih haguguhon kuasa na humbamu ma Tuhan. Nampak porguhui sedia ibagas namungi dahing bani pertonggonon Tuhan. Bapa, tokin nari siholma itangar hanami hatamu, na ipadas juak-juakmu inang penginjil nami. Andoar Tuhan, hama mempergohoi inang penginjilan Tuhan. Nasi ahan na ipadas ni inangon, boy das subagas uhur nami. Terlebih hanami boy mandalan kon in Tuhan, bani guluh nami hari-hari. Yondos kon hanami kebaktian nami on, das kubani akhirna, hubamu Tuhan. On matonggo nami, na ipadas nami, marhita anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sipaguluh nami. Amin. Yesus Tuhanku rajai hama au, ase mangihut bamu au tongtong. Sihol manjalo hatani Tuhan hita, napinadasni penginjil wanita inang narsinta manik, ase mandoding hita umbani doding haleluya nomor 344 ayat sada tolu pakon ayat 4. Haposan by Jesus ale, say na martuado use hape. Doding kon hita ayat na paupathon.
martonggo mahita. Rajai hamma tongon uhur apa pikiran nami ganup marsada-sada. Terlebih ibagas nalaho manjalohon hatahagoluhan khanami. Ase marianan tong-tong tonduimu ibagas uhur apa pikiran nami. Janah boy tong-tong khanami Tuhan. Mangarusi makagoluhkon harosuh niu uhurmu humban nami. Terlebih Tuhan marhite na ipalar ham khanami. Mandalani ari-ari ni goluh nami. Manjalo hagoluhan na humbamu. Haganupan in marhitehon ni holong pakon idop ni hurmudo. Na tetap ipatalar ipaundos kam huban nami. Domuhujin Bapa elek-elek nami. Say hamma tong-tong. Na mangajari hanami ganup marsada-sada. Mangurupi, manolong hanami. Asebasah kanami humbani haganupan parmaraan. Hamaguan, nagati mangancam pardalanan ni guluh nami. Hatamuna sihol ijalo hanami. Porsaya do hanami tong-tong hubamu Tuhan. Marhidorat firman in nalaho patuguhkon uhur apa pikiran nami. Ase tong-tong tetap haporsayaw nami hubamu. Ibagas Jesus Kristus jaloham hanami rapakon tonggo elek-elek nami. Amen. Ambilan bata bani panorang on tersurat bani buku Job bindu 42. Ipuka humbani ayat pitu, dasu bani ayat 10 pitu, asep airi-kirik kita may baga suhurta sonon matar surat ijay. Si Job mangulaki mardohar. Dob ko si ihatahon Jehovah hatani ay hubani si Job. Nini Jehovah madopak si Elipas nahun teman. Domagajak ringisku dopak ho. Apa dopak gajak ringisu dopak ho, apa dopak huan-huanmu, si dua halak ay lang sitong pakkatahonon ni mapasal ahu, songon pakkatahon ni juak-juakku si Job ay. Halaniay buat hani mama pitu lombu jonggi, apa pitu biri-biri tunggal. Anjahalaho mahani mamarayak juak-juakku si Job ay. Anjahagalangkon hani mama banima, galangan situtungon, laho manguras diri nima. Ase itonggohon juak-juakku si Job hanima. Airado au manangihon tonggoni, gabeseng honahonon kubeban nima. Do muhubani hautoon nabinahen nima ay. Ailang sitong pakkatahonon ni mapasal ahu, songon pakkatahon ni juak-juakku si Job ay. Dob ay laho masi Elipas nahun teman, pakon si Bildad nahun sua, pakon si Sopar nahun naama, anjaha ibahen si dia maromban, hubani hata ni Jehovah nabani si dia. Anjaha itangihon Jehovah do tonggo ni si Job ay. Dob ay ipasuang Jehovah mahadoharon ni si Job. Sanggah namartonggo ay ia mangapiti huan-huan ni ay. Anjaha dua lopit maganda ipasuang na ibatahu bani si Job. Sagala nadong bani hinan. Dob ay rohbe masagala sanina. Botoni apahaganup na manandasi hinan, lanjar mangan rapakon si ibagas rumah ni. Ipataridah kon si dia mabagal niuhur ni si dia bani. Anjaha iapoh si dia ma iya, pasal haganup hinamago na pinasogop ni Jehovah bani.
anjahaganup sidea membere bani sada duit kesita apa sada bei titin omas. Dob ai ipasu-pasu Jahoba masih Job lobi humbani mukah nihinan. Gabiadong mabani 10,4,000 biri-biri, 6,000 unta, 1,000 pasang horbo, apa 1,000 halodeni boru-boru. Tubuh mause 7 anak ni, apa 3 boruni. Goran ni boruni si kahanan ay masih Jemima, goran ni napai 2 si Kesya, goran ni pai 3 si Keren Hapuk, banisap nagoriai, sengdong jupah na boru, songon hinajenges ni boru ni si Job ai. Ibere si Job do parbagianan bani si dia, songon na bani boto ni si dia. Dob ai mangguluh ope si Job ai 140 tahun nari. Sopat ope ididah anak ni apa pahopuni 4 sundut. Dob ai mate sayur matua masih Job. Dob sombu iahap bani hagoluhan on. Tibarjai madasni. Shalom mabata haganupan bapa inang. Na irumah atap na ijape hita nuan mandihuti ibadah live streaming on. Hita haganupan bani buku Job on itarsingati do pasal perjuangan iman sahalak na porsaya. Bani na mandalani haganupan sitaronon ni marhasoman hamarsikon naborat tumang do iya. Ijon boy ididahita bahasa tokoh Job on ay masahalak na daulat. Pitor si habiari na ibata anjahanini ijay ipadauh do uhurni humbani bagi-bagi ni hajahatun. Hamoraon, hagabeon, hasangapon, dong do bani. Bayak do iya, anggoy didah kita ijay, dong do 7,000 biri-biri, 3,000 unta, 500 pasang lombu ataupun horbo, 500 pasang halode biri-biri, bue tumang homa jabulun. Dupkosyay, iya doho masih sangapan, halani sirsir maranak, marboru, 7 anak ni 3 boruni. Ase anggohun sudut hajol maon sa sitong ni langadong be nahurang ni. Sempurna sudah. Tapi HP bani sada tikini ijay bani sada panorang. Ilopas na ibatado si bolis manguji si Job. Ay ihatahon si bolis do. Ase bujur pe si Job bani na ibata. Halani iramotkon, halani ipasu-pasu. Karena Tuhan berkenan memberkati, menambah-nambahkan ahana adong bani si Job bani panorangai. Haganupan ipasirsir, haganupan iramoti nadong bani. Pakon hata na pondok bisa kita sebutkan. Anggo menurut si bolis, habujuron ni si Job ay marhite na pambuat bani na ibata. Artinya ay pakabiari ni si Job ay hape bani na ibata. Ay halani adong artani sirsir haganupan. Janah ididah kita ijon. Itu yang ingin dibuktikan oleh Allah kepada iblis. Bahasa ketaatan ni si Job bukan karena sebatas cukup harta na imiliki ni bani panorang ay. Lang hape sekedar ay. Berbeda dengan anggapan ni iblis nokan ay. Bahasa si Job itu boleh setia, boleh menjadi orang yang takut kepada Allah karena semua ada padanya, karena hartanya
banyak ketika itu. Na onma nay didahita. Halanyai ihatahon nay bata. Ondos bani tanganmu ma si Job ay. Ahana adong bani. Nini ijay. Tapi ada syaratnya. Seng bulis, seng boy dais tanganmu. Anggo bani diri sendiri. Tidak boleh. Das tangan ni si Job. Tangan ni iblis hubani para kulaun ni si Job bani panorang ay. Itu perjanjian yang pertama. Dan perjanjian yang kedua juga. Nini ijay. Tonggor ma. Ondos subagas tanganmu ma iya. Idah kita ijay. Karena parlajoan na pertama. Ternyata Job masih seperti biasanya. Maka diadakan lagi parlajoan na paduahon. Perjanjian yang kedua. Nini ijay. Ondos subagas tanganmu ma iya. Kalau yang pertama tadi dilarang. Jangan sampai mardas tangan iblis subani si Job. Kemudian bani na paduahon ay nini. Ondos subagas tanganmu ma iya. Pitah. Khosahni ulang kahua. Hitahaganupan hanya nyawa yang tidak boleh disentuh oleh iblis. Adong dua perjanjian namaningon itaati simbolis bani panorang ay. Maka kita lihat di sana perang pun dimulai. Mulai mamarkhorja simbolis parokon sitaronon fisik na boy mengguncang iman ni si Job. Bani panorang ay. Haganupan terjadi secara tiba-tiba dan begitu cepat. Sagala nadong bani, artani, boy saganupan dalam tempo sekejap tumang. Dopko siyay. Nini, sanggah mangan-mangan anak ni pakon boruni. Mate haganup 10 halak sekaligus. Halani roh, halisungsung tiba-tiba. Hitaganupan secara hajol maun. Jelas itu di luar kemampuan. Jelas itu di luar nalar manusia. Tapi naididah kita ijay. Ahado reaksi ni si Job. Walaupun sudah begitu beratnya kejadian peristiwa yang dia alami. Tapi sangga iboge si Job haganupan namasa ay. Nini do. Job sada ayat 20 sada. Inang bapa nama poso haganupan. Nini ijay. Jehovah do namambere. Jehovah do namambuat. Pinuji ma goran ni Jehovah. Balos na luar biasa. Balos ni halak na betul-betul marhabiaran kubani na ibata Jehovah. Balos na tongon-tongon pataridahkon kualitas siapa si Job itu sesungguhnya. Sonon mahape balos ni halak. Na mandalani goluhni bukan berdasarkan apa yang ada di dunia, tetapi dia menjalani kehidupannya berdasarkan apa yang dia yakini dan imani. Humbani nebatado haganupan ay. Kita haganupan anggo bani panorang sonariora terjadi na sonay ay anggo adong halak na makatahon hubani songon namasa no kanay ay ma. Pinuji manay bata ay Jehovah do na membuat, Jehovah do na membere. Puji hita manay bata, rama adong tuduhan miring, hubat tabani panorangon, nadop stres dora. Bapain, atap inangin, halani buwe ni namasa, ninihita ra, bani panorang on. Tetapi ini dah kita, use kelanjutan ni, masa mause, iparoh kubani sahit puru. Ahado arti ni sahit puru ijay. Naparah tumang bani si Job. Nini ijay malala ganup akulani. Mulai humbani ujung ni naheni. Dasu bani pakpak ni uluni. Sampai
langbe itandai rumangni jolma bani. Orang tidak lagi mengenal rupanya seperti Job, seperti semula. Bahkan parinangon ni ma use makatahon hubani nini lalap ope uhurmu marsi joloman bani naibatamu lalap ope ho maruhur hadaulaton burai manaibatamu asemate ho. Hitahaganupan menyedihkan sekali na terjadi bani kehidupan ni si Job. Tapi ididah kita pihak Job pori pesonai positif o petong pandangan ni bani haganupan sitaronon ni bani haganupan parnaboritan na ialamini. Dia selalu memandang hal itu sebagai hal yang positif yang dijadikan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan kepadanya. Maka balos ni si Job bani Job 2 ayat 10 ay ihatahon usesonon dom may jalohita na matobu humbani na ibata iya na mapait seng jaloota. Kembali lagi kita dibawa ibobay hubani balos na tongon-tongon na irajay na ikuasay ni iman hapor sayaw. Hitahaganupan na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus, Bapa, Inang, onma puncak sitaronon penderitaan, parnaboritan na parah tumang bani si Job. Masa isobut hanami sonay, ketika dia mengalami saat-saat yang menyakitkan sekali bani goluhni, ternyata parinangon na hinahulungon ni pe langtahan rapakonsi, langtahan rapakonsi, langtahan menderita, langtahan miskin, langtahan mangidah-hidah na masa bani si Job. Dos pakon parhuta, hasoman sindohor, keluarga haganupan manadikonia. Tarpunjung goluhni. Hidup dalam kesendirian, hundul bay abuan pakon orbuk. Hitahaganupan mungkin halani langka, bahkan mungkin anggo ibain hita radata, isuba hita idata hita, radora langadong na mangalami, songon na ialami ni si Job bani panorang sonarion. Tongon, roh doha somani na toluhalak, laho memberi dukungan, pakon penguatan hubani. Roh do. Tetapi HP lang mangalumi. Ipake hanami kata mangalumi bahasa Simalungun asli barangkali. Lang mangalumi sahap ni sedea, tetapi sebalik ni gabe manguhumi do use. Lang pahapukon, tapi paboratkon do use. Ay ipakatahon sedea do sahap ni dengan berbagai tuduhan-tuduhan nalang sitong. Bani si Job. Hitaganupan isuba si dia do memahami si taronon ni si Job. Marhitehon pikiran ni hajol maun. Maka tidak ketemu. Halani namasa si bani si Job ay iluar ni hasomalan biak ni hajol maun. Mereka menghakimi, menuduh si Job sesuai hubani opini ni simbue na terus menghubungkan nama saai halani dosa, halani kesalahan, pakon halani hajahaton. On mana terjadi bani kawan-kawan di si Job si tolu halak nokan ai, mereka menghubungkan kejadian pengalaman yang begitu pahit, penderitaan na begitu dalam bani si Job itu adalah sebagai akibat humbani dosa na ongga ihorjahon si Job. Nini si Elipas ma bani si Job
Ididah kita ijai Job 4 ayat 7. Dingati hama natigan maongga mago halak na somarsalah. Barang ija ongga masap na pitor maruhur. Artinya sedia makatahon. Halani marsalah doham asesonin sitaronon. Torihita kejamni pandapot kejamni hata-hatani hasomanyai. Kita bayangkan pada saat itu Job sudah begitu luar biasa menderita. Mana rokon naborit nadong baniai pesasitong ni sudah hampir-hampir tidak tahan. Tetapi roh ope hasomani makatahon dingati ma. Dia justru diajak untuk mengingat kembali masa-masa hidupnya. Namin sidea makatahon hata apoh-apoh ma na memberi semangat manamin, tetapi langjup pahita ay humbani hasoman niyay. Dokusyay ayat 5 ihatahon useon masahap-sahap ni hasoman niyay. Nuan dop mangonay on bamu gabe mandole ham. Dop mangonay on bamu gabe makor gabe gamang ham. Nuan, artinya pada saat memang Job berada dalam posisi yang sangat lemah. Tapi tuduhan ay makatahon sangga makorjahon dosa ham, ahap elang idingat ham akibat ni. Tapi dop ko si sonon na yalami ham, nini ijay bersungut-sungut, bahkan tidak hanya bersungut-sungut nini, tapi gamang doham mandalani ay. Roh use si Bildad. Ondo nagabi kata kunci sa sitong ni bani teks ni ambilata ay bani ayat 7 dasu bani ayat 10 roh use si Bildad marsahap manudu anak ni si Jope mardosa do bani panorang ay dua sesonay mangonay bay anak-anak ni si Job 8 ayat 4 ay bayangkon hita mardosa do nyong bahmay. Ay dua si sonay si dia sa halimate haganupan. Kemudian roh mause si Sopar. Hawan ni napatuluhon roh mause si Sopar. Makatahon hubani. Bani Job 10 sada ayat 10 sada. Ay itandai do halak si pakulah-kulah. Ididah doha jahaton, seng palalobe ipareksa. Artinya Allah maha mengetahui segala kehidupan kita. Setiap kehidupan di Job lang palai pareksa. Itu artinya mereka juga menuduh Job sebagai orang yang berpura-pura. Sebagai halak, namar sipakulah-kulah. Coba hita bayangkan hita. Betapa teganya mereka menuduh Ayub tentang hal-hal yang tidak pernah dia lakukan tanpa alasan. Dan bahkan memakai firman Tuhan untuk menuduh Ayub dan menghakimi Ayub ketika itu. Kita ganupan, semoga tidak pernah terjadi di dalam pengalaman hidup kita seperti yang dialami Job. Seperti na ialami ni si Ayub. Nagati masalah konhita, tetapi mereka memperalat firman Tuhan supaya kita yakin bahwa kita itu adalah orang-orang yang betul-betul harus patut dihukum. Anggoroh kita mengapohi halak naligan namar sitaronon. Anggoroh kita mengunjungi orang yang sedang sakit. Lang palabahat komentar tak songon pambahenan ni hasoman di si Job ay. Mari kita berempati, tetapi adalah lebih baik banyak diam daripada anak hujan, on hujon, sonon doon, gabe hita use guru, gabe hita use mangajarisi, bani sitaronon niyay haganupan, lang pala. Bahkan rado
adong jupa parsahapan ito nga tongah ni parhasomanon ito nga tongah ni kunjungan ya na hurang gumos doho martonggo abya. Kan? Semoga kita tidak pernah mengalami tuduhan yang demikian. Boy doho maanggo bangkrut sada-sada halak bani usahani. Jatuh miskin ia. Aira lang boys hartanyai. Ayadong pe artanyai hasil korupsi doha ganupanay ninihita. Padahal hapelang na ibahin na ihorjahon ni si Job. Bibel kita mencatat bahwa si Job itu adalah orang yang saleh, halak na daulat. Boydo ay ibuktihon bani Ayub. Job sada ayat 8, pakon Job 2 ayat 3. Subana siam, tori na siam, bay Bibel na siam. Dan dia adalah salah satu pendoa bagi anak-anaknya. Serta mengajarkan hal-hal yang baik, yang benar. Bani nyombah ni haganuan. Bandingkon hita pakon Job sada ayat 5. Hita haganupan. Ondo mambahen marah na ibatado paksi Elipas. Pakon kawan ni na dua halak ay. Halani si Job. Agepe dom marohu bani si taronon parna boritan na parah tumang tapi boy ope ia marsaksi pinuji ma naibata boy ope ia marsaksi sonai bapa inang haganupan pinuji ma naibata padahal wajar do namin secara hajol maun lang hata-hata na sonai beluar humbani si Job tetapi itu tidak dia lakukan. Hape hasomanyay nini ijay lang sitong pagkatahonon nima pasal ahu lang sitong pandapot nima pasal ahu songon pagkatahonon ni juak-juak ku si Job ay ipasitong na ibatado si Job halanyay do isuruh na ibatado si Elipas pakon kawan-kawan ni hasomanyay marayak si Job marhite na mambuan pitu lombujonggi pitu biri-biri tunggal untuk igalangkon menjadi galangan pardosaon hasasapan di dosa bani sidea bani panorang ay bahkan mereka dianjurkan untuk manguras bayangkon hita maay bagal ni hajahaton pakon dosa ni sidea bani panorang ay harus mereka manguras bani keadaan ni ay harus mereka manolsoli dosani harus mereka meminta maaf kepada Job harus mereka datang kepada Ayub dan memakai Ayub menjadi perantara partonggo safaat untuk mendatangkan keselamatan bagi jiwa mereka bertiga. Hita haganupan takasdo isobut ijai ayat walu das subani ayat sia ay Job menjadi penentu bani keselamatan nih hasoman nih. Tergantung terhadap Job apa yang mau Allah lakukan kepada mereka hukumankah atau pengampunan tergantung kepada Ayub ataupun si Job. Jadi Job menjadi kunci keselamatan dopak hasomani natulu halak ay halan ini ijay anggo sirsir si Job manonggohon si dia maka Allah pun akan mendengarkan akan menjawab doa ni si Job ay hita haganupan namin anggo songon hitara tapi langsung naira haganupan sebagian tene anggo songon pikiratara pada saat ay adong mapanorang bani si Job untuk membalaskan dendam ni anggo songon pikiran ni jolma biasa kalau dia belum menjadi manusia yang rohani anggo tingkat kerohanian ni mungkin ibani level na sangat rendah ope radura panorang on mahubalaskon ahanadop ibain si dia baku sadokahon. Mereka mengatakan yang cukup menyakitkan hubakun. Tapi hapelang ay na ibain si Job.
Lang ay na horjahon ni, dia tetap memperlihatkan siapa dia sesungguhnya. Ijape ia Marianan, sonahape kondisi ini, apapun yang diperhadapkan kepadanya, dia selalu keluar sebagai orang yang saleh, sebagai halak na daulat. Hita haganupan, ibalosi si Elipas, si Sopar pakon si Bildad do nay parentah kon ni nay batahu bani Sidea. Mereka mendengarkan perintah Allah. Mereka menjalankan apa yang diaturkan oleh Allah lewat perantaraan Ayub. Anjahanini ijai sanggah namartonggo safaat ia si Job. Hubani mangapiti huan ni ay nini. Nay bata pasuangkon hadoharon ni si Job. Ayat 10. Ayat 10. Naibata pasuangkon hadoharon ni si Job. Naibata melipat gandakan 2 kali lipat humbani aha na adong imiliki ni hinan. Anggo secara perhitungan ekonomi, ya tapi bukan begitu tujuannya. Tapi secara perhitungan ekonomi sa sitong ni, marhitehon ni namasa ay, Job beruntung. Job beruntung. Halaniaha, itambah kon naibata hubani 2 kali lipat haganuan. Kecuali ya anaknya tetap 7, boruni tetap 3. Tetapi biri-birini, untani, horboni, halodeni, nini ijai bertambah 2 kali lipat. Hita haganupan memang iakui hita do anggoy pareksa hita bibeltain bani ayat 2 sebelum natsni ang bilat taon nini si Job do pengakuan ni sonari pehubotoh marguru bamudo ganup anjahaseng tarlang-langi sura-sura ni uhurmu agisada sonari pehubotoh itaganupan on peporludo on na menjadi keyakinan pakon pengakuata ibagas naman do pakon haganupan situasi ni pargoluhan sonari pehubotoh marguru hubamudo haganupan artinya agepe aha na masa bani goluhni naibatado na mambahin, naibatado na menyimpulhon, naibatado na mambahin sikop dear haganupan bani parguluhan ni si Job. Agepe memang bani bindu tolu ayat 11 pakon bindu pitu ayat 15 ay sopat do si Job seperti berputus asa. Halani isol-solini do memang hari kelahiran ni ihutuki ni mase malang rahanan mamate anggo sonondo. Itu adalah menampakkan borat ni si taronon ni dia kecewa mase sonon sopat do sonai. Tetapi pada akhir ni isadari ni do haganupan ay anggo bani ayat onom ihatahon ijay halani ay jora maahu ya. Doko si sonay na masaay ihatahon si Job jora maahu. Lang bepatut sonay hubahin parsahapku agepe silap au bani panorang ay halani borat ni si tarononku nini icay. Job 42 ayat sada dasubani 2 hitahaganupan inang bapa ternyata Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Anggo ipalopas na ibata hita mandopakon melewati haganupan situasi goluh na parngit masa-masa pandemi sonarion bahatma keluarga na kehilangan sindohorni na kehilangan na hinaholongan ni hurni, na kehilangan hasomanni, na kehilangan nyombahni, na kehilangan orang tuani, bahkan pandemi COVID-19 siaon. Adong
Nah, bahat salian mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada yang meninggalkan keluarga karena tidak ada lagi pekerjaan dan tidak tahan menderita. Tapi porsaya mahita, saatnya akan tiba, kita akan dipulihkan Tuhan. Keadaan taon akan dipulihkan Tuhan. Ipasuang na ibata Jehovah do haganupan. Asyang guadong na siyam na mangahap konsonaryon, terpuruk kehidupannya. Maka Allah berjanji pada waktunya Dia akan memulihkan keadaan kita seperti sedia kala. Bahkan melebihi songon na somal ay. Allah juga memulihkan relasi ni si Job, pakon keluarga ni, saninani, botoni, apa huan-huan ni haganup, dipulihkan Allah itu semuanya. Halani doma sopat itadikon si dia si Job. Tetapi ketika Allah memulihkan keluarga ini, riap mangan masih dia, robe mamambuan boras pir, robe mamambuan hadogoran nyai, songgot-songgot, tene. Isonggot ma iya atar sonai. Memang dear doai. Tetapi hita haganupan ulang ketika marsitaronon sada-sada halak kita tidak mau tahu. Tetapi ketika seseorang sudah pulih keadaan ni, dong bani, lantas kita berlomba-lomba untuk datang menghiburnya. Sasitong ni langsa dia be, borit ni pangahap ni si Ayub ketika itu, halanyaha ay domma ipasuang na ibata haganupan na dong bani. Tapi ay pe, porludo tong tene. Tapi na paling urgen sa sitong ni, ang goroh kita sangga seseorang itu mengalami duka yang mendalam. Gabe penguatan ma, gabe penghiburan ma, gabe penyemangat ma, kehadirat taai bata. Halan ini adong do PHP tene, na peduli baku, bani situasi, bani keadaan kuna sonon boratni. Nah hita haganupan, nah hinargani Tuhata Yesus Kristus. Teks ni ambilat tahun mengajarkan hubata, asetong-tong kita mampu mengakuhon songon pengakuan ni si Job ay, sonari pe hubotoh, nini hita bani goluhon, halani itandai hita, bahasa aha penamasa bani pardalanan ni goluhta, suka duka, kegagalan, kesuksesan, keberhasilan, haganupan ay nini, ibagas botoh ninay batado. Dumuhujay, lang perlu hita bani goluh taon, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bertanya-tanya, terlalu banyak berargumen, pasal namasa itong-atongah ni guluhta. Halanin ini ijay. Sonari pehuboto. Lang tarambati. Lang tarlanglangi. Sura-suramu. Pasal hanami. Pasal rancanganmu. Bani guluh nami. Hitahaganupan. Ang wadong na mga hapkon bani panorang on. Parguluhan ni. Lang ipardulihon halak na legan. Lang isarihon halak na legan, lang iopeni halak na legan, lang isise halak na legan, bahkan mungkin bahat tuduhan-tuduhan na lang sitong ipakatahon halak itudukon halak kubata. Teks ni ambilat taon, gabi penguatan, gabi apo-hapo. Gabi penguatan, gabi apo-hapo inang bapa, halanyaha, naibata, terus dohape memantau kehidupan kita, mapardulihon, meranggi, merancang kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Naparpudi sahali, topik mingguta makatahon, manramotkon budaya, melestarikan budaya. Hita haganupan, budaya adalah cara hidup orang dan terus mengalami perkembangan dan dimiliki bersama sekelompok orang. Na iwariskon homa hubani generasi ke generasi. Totu
marhitehon ni teks ni ambilat tahun, mari kita budayakan dan lestarikan hidup saling menopang yang satu dengan yang lain. Ulang iajarhon kita banin yung bahta, anggo susah keluarga, lang pala ipadohor hubani, lang pala irohi. Jangan ada pendidikan yang begitu. Tapi justru harus ditolong. Ase ulang songon istilah ay. Mungkin ini marcampurlah bahasa Batak Toba pakon si Malungun. Ahanagati isobut ijay. Si Togu na jongjong, si Tunjang nagaldap. Kan? Nat jongjong do itogu. Tapi si Pak Kondo anggo na dop gale ataupun nadup targopang. Atap nagati isobut hasoman tartawa do bahat tapi hasoman tangis lang piga songon pengalaman ni si Job nokan ay. Pengalaman yang menyedihkan sesitong ni. Namangihut, mari kita budayakan saling mendoakan kesehatan dan keselamatan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan mungkin sahabat, bahkan mungkin orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Tonggohok kita si dia. Tonggohok kita si dia yang pernah membawa bahkan membain luka batinta, membain luka paruhurata ibagas. Mari kita doakan, kita bawa mereka tetap di dalam doa. Namambain ham, namambain kita ongga terluka. Namambain hita ongga marsitaronon, namambain hita gabe menderita mungkin halani saparinari, halani persoalan-persoalan nai jahanin. Nini, mari kita saling mendoakan. Ase boy dapat kita parguluhan na tenang, pakon na nyaman. Totu on mana terjadi anggo parguluhat ta mandohori ataupun menghampiri songon parguluhan kerohanian di si Ayub, kan begitu. Anggo dawuh dope hunjai parayak kita, horjahok kita. Anggo dawuh dope level ni kehidupan ni rohanita pakon si Ayub nokan ay. Mari kita kejar supaya kita mencapai seperti si Ayub nokan ay. Namangihut budayahon kita hidup saling memaafkan dan mengaku kesalahan terhadap sesama. Age itonga-tonga ni keluarga. Terlebih maay dopak Tuhan. Roh kita hubani Tuhan. Manolsoli diritna. Manolsoli mengaku kesalahan. Mengaku pambahenata. Nalang talup. Roh kita hubani Tuhan. Ibagas turuh nyukur. Ulang ibagas keangkuhan ataupun kesombongan. Dan terakhir sekali, budayahon kita, bahasa kita menjadi sahabat yang sejati dalam suka dan duka. On kan, on budaya-budaya ni halak na porsaya ambah ni budaya ni dunia. Kita budayakan bahwa kita menjadi sahabat sejati dalam suka dan duka, waktu gagal dan waktu sukses, waktu menangis dan waktu tertawa, waktu senang dan waktu sukacita. Sanggup dohi tahun Bapa, Inang, nama poso sekolah minggu menjadi sahabat yang sejati dalam setiap keadaan kita, dalam setiap keadaan ni hasomata. Ondo sasitong ni nasihol iparlajari ataupun diajarkan kepada kita lewat nats kita pada siang hari ini, lewat buku Ayub na ibahas kita bani panorang on. Jadilah menjadi sahabat yang sejati dalam suka dan duka, dalam situasi yang genting, dalam situasi namar malas niuhur. Tangis manasyam rap akon na tangis, marmalas niuhur manasyam rap akon namar malas niuhur. Berarti kita hadir sebagai sahabat
yang sejati dalam setiap keadaan. Maka hita haganupan keadaan kita akan dipulihkan atap sonaha penuan on pangahapta. Angguadong rasa berdamai, angguadong rasa kesetiaan, angguadong rasa na memaafkan atap hubani ICPI, maka akan terjadi perubahan na bagal bani kuluh ni hapor saya otak. Amin. Martonggo hita. Tuhan Yesus, terima kasih bani firman-Mu na tongtong mangajari mambobai hanami laho mambotoh laho mangarusi aha sa sitong ni na maningon ibahen ihorjahon hanami bani guluh namiyon sebagai bukti hanami halak na porsaya orang yang beriman hubamu maningon doha nami Tuhan marondos mangindo gogoh mangindo pangurupion humbamu ase terus manurus hanami gabe jolma na tongtong iharusuh konham. Terima kasih Bapa na surga ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Yondos kon hita galangata, tangar hita malobey hata ninay bata nagabi onjolan bata laho manggalang ay manatar surat bani Heber 10 ayat 10 mambahen na madear apa namar si bere-bere ulang ma halupahon na siyam ay galangan na sonaydo iharosuh kon nay bata sonari patupu hitama galangata. Sanggap atupuhon mangondoskon galangata hita, mandoding hita haleluya nomor 353 ayat sada. Dasubani tolu. Riab mahita jongjong, martonggo mahita mangundus kun galangat tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohan ni haganup, humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibereham doban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondos kun hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu nadop bineremuin ban nami. Sailambin margogoh matongon hanami ihasomani idop nyuhurmu apa pasu-pasumu bani naman dalan kon khorja nami.
papasing hamagalangan na ginalangkon namiyon, gabigalangan na misbo ilobe-lobe mo, aselambin ihargakon hanami tongon, dear nilayak mo, humbani gogoh, pikiran, apa sinadungan nami. Tarima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Tuhan nami, jaloham magalangan, pakontonggo namiyon. Amen. Ham na ibata paridok nyuhur, ipasirsir ham do sagala na porluban nami, lobi humbani na niarap kon nami, lobi humbani na tarpikir kon hanami, patubuh ham maholong mu na baggalin, ibagas hauhuron nami, asemarhisah niuhur hanami, makaholongi ham, baniganub goluh nami. Bahen ham mahanami parsimada, bani bagah-bagahmu na sumurong in. Jalo ham mahanami pakontonggo nami, marhite Jesus Kristus, Tuhan na mangguluh, anjahan na markuasa, rap pakon na ibata, Bapa ibagas hasadaon ni tondui na passing. Amin. Hamba pa namin na inagoriatas, say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saut ma, harosuh ni hurmo, inaguri tongahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa daryon, haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, banidosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, palua ham mahanami, humbani pangago. Ay ham laho manasyam, janatotap manasyam, ulang mubah-ubah, anjahalam bin surung maibagas horjani Tuhan in, ay ibotoh nasyam, sedo nasoya halojaon nasyam, ibagas Tuhan in. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata, ipasu-pasu anjaha iparorot, Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama, bohini hubata, jana maidop mauhurni, mangidah hita. Idopakon Tuhan na ibatama, bohini hubata, jana ipasorap ma, dameni, bani tonduit tabe. Amen.
Shalom mabata haganupan, selamat hari Minggu. Pajupah usehita lewat ibadahta hari Minggu narohon. Bani panorang pakon waktu nasarupa. Horas mabata ganupan.